Ja sam Admir Saračević, dolazim iz porodične firme Saračević d.o.o. Tešan. Firma osnovana prije 21 godinu. Jedan sam od 3 sina vlasnika kompanije. Otac se prije 5 godina odlučio na povlačenje iz operativnog biznisa i kompanijom trenutno upravlja profesionalni menadžment, čiji smo brat i ja koji je zaposlen u kompaniji u tom timu ljudi koji upravlja trenutno kompanijom. Neki planovi za budućnost su da nas trojica upravljamo tom kompanijom, iako neko ima afinitete i želje da ima svoju ličnu kompaniju, a da u postojećoj kompaniji budemo pasivni vlasnici i da se taj trend i model koji je sad uspostavljen nastavi u budućnosti. To je nekako, ajde kažem, želja osnivača, gdje mi kao djeca, nasljednici i budući vlasnici te kompanije idemo u tom nekom pravcu, ali kao što i sve trenutno situacija je dosta neizvjesna zbog odlaska ljudi van i dosta su neke stvari, da kažem, malo poremećene, ali to gledamo kao neki izazov za nas, za budućnost i mislim da se trenutno dobro nosimo. Kako i odakle ja na Adidas klubu, to je bilo na nagovor mojih prijatelja. Dobra je energija, dobra je atmosfera, upoznaćeš neke nove ljude, upoznaćeš neka nova pravila, ideje i tako dalje. I dobro, ajde, nekad se davno rodila ta neka ideja, a u međuvremenu sam krenuo na Adidas Leadership program i tu sam isto upoznao neke ljude koji dotad nisam poznavao. Isto su mi rekli, ajde, vidi, priključi se klubu, zašto ne? I iz te ideje sam ja tu, nisam kao neki drugi ljudi koji su se pridružili klubu jer imaju, ajde kažem, ne načelno problem, ali imaju tu situaciju sa osnivačem, da se osnivač ne želi povući iz operativnog dijela biznisa i da su oni zbog toga tu. Ja nisam došao s tom idejom, više je ta ideja networkinga, upoznavanje novih ljudi. Inače sam čovjek koji, ajde kažem, voli da upoznaje ljude, da upoznaje neka nova pravila, ideje, da čuje se nešto novo. Klub definitivno to omogućava. Ozbiljni predavači su stalno s nama, ali mislim da je ključna ideja da mi razmijenimo ta naša iskustva, kako ko, na koji način, kako ko razgovara sa svojim osnivačima, u kojem momentu je možda dobro prići, razgovarati, kakve ideje imaš, gdje se ti želiš ispoljiti. Mislim da je jako bitno da ne bude to neka prisila, da ne budeš dio, ajde kažem, kompanije samo zato što si nasljednik i što moraš. Iz mog ugla bi bilo pošteno da se kaže, vidite, ja nisam za to, želim nešto drugo. To definitivno klub omogućava. I ljudi koji su unutra, kao, da kažem, moje kolege u klubu, a i profesori koji dolaze, znači teme koje obrađujemo su i jedno i drugo. Ako si unutra, na koji način si unutra i kako da se stvari unaprijede, a ako ne želiš biti unutra, kakvi su to razgovori. Evo, današnja tema sa Milovanom je bila na tu temu pasivnog vlasništva, na koji način, da li su spremni osnivači na taj dio i tako dalje. Tako da zaista svi koji, da kažem, imaju tu volju, entuzijazam da upoznaju nove ljude, da čuju neke nove ideje, preporučujem, topla preporuka je da se priključe klubu. Ja u klubu nisam dugo, ovo je moje 3. okupljanje, znači faktički godinu i pol dana, 2 pune godine sam član kluba, međutim osjećam se kao da sam tu 10 godina, evo, najiskrenije. Vjerovatno zato što sam neki ljudi poznavao, upoznao sam neki koji su ovi poznavali, dobro sam prihvaćen i mislim općenito da klub ima svoju unutrašnju, da kažem, centrifugu koja neke prihvati ili ne prihvati. Mislim da nema nekog prostora da budeš dio, a da ne budeš aktivan.